Adom Trotro na Prince Owusu ewo 37 ya woni omanfo di nkomo busasa nye bia na kwabase oba ne bema mudi nhia mudie bi wo mpamu a se chire no mu ba ko de ba beto abonten se bia asomesi ne madana asem ne asomesi ada ne chire nkomodie ba sa no ekoyi anase entwaye Prince wotime nka se no omanfo ka omanfo a womo edidwa ewa ha ahyemkafo ewa ha ebedi nkomo ede afa se wo ne unyonko ewo ho anase wo ne obi ho na se mo twempena mo relationship mu na se bibi epie wom se nkomodie anase nyinsem bi kura kopie wom na se ewo mu mienu mu ntem na se baako edi pie a nipa kro di pie no di oka no ho no ebetimi ede se nipa kro no akokota na omanfo adwenkyere me pa cho ontimi mfane nkokot media minim de enti a odi ne be kokot so ni obi e wo relationship mu na ebia muntem atete na ebia me feel say ye tematete metime de epia abonti a we boni bi enim we kotasem bi enim tama ye no kotasem be mu so kotasem be me na me ni wuja ye na me feel say asem no me de be kwa abonti ama obi ateme nka say we de enye we kotasem bi enim mpacho se me no twempna na se bia ya ka secret bi na se sa secret na pia abonti a metime gina kokot esan se ebia me no mienu pe ene ye hyen ye ebi kura na etisie bi wo mu a wuji sisi me enti na wo se ma me pam pia abonten no enti no se ma me pam pia abonten na se asam na be pia abonten a na se wo se adentina be pia abonten metime gina kokot because ebia na wo sisi mu wo baby enti metime gina kokot Obatumi de akọ yes or no if you say sani my sister ne kan na bia na opese osisi na obibim ana nipa ete sa nyonko no nyonko na ugi ni die na waka wasam bia che na bia na asam na hia wo pa nka ni kwasa wo pesa asam ni bepie me bia to me pai no nipa ne kan eba ne ho nipa be kan asam ne kire eye me ya ne ha me pa enti say nya we pa we de kokota ye on kire de enti na wo say but yes or no no ebi won so ana wo so pesa usisi na okwan bi so enti na ono so ko pi e kan kire obi wo ba bi no enti na de me waka no enti mo mu hwe ne ye wo sa asem no so mu na mo ka asem a mo fe me pa cho me nkwa de nka me mfa ne nko bebia che sa de na ese ase no me ye kan se ebia yes bo eto ho se me wo de me pia asam ne de pia wo de me ba kokot aya do ana nyina kwahie ana ye do ho na ye nam nti sa wo ye bibi tia me a mba hye mo ho ye se daachi biom na me nkofa be ma bi a ote sa a obasisi me ana sam court babam me de mba ja na to apa me bibi afa media sise de menua ma mo e ka no wo court asem bia ni ho a e wo sa de wo se mu ye mienu ne ehia ye ana ye mienu se ntem antete kura na se bia se me makwa bonten na me makaka na wo ba na kwa bonten na akaka enu nya de akoto asem bia wo ko se nyisen kura pie mu kura mpo no a nyisen pie mu a sebe nipa na aidai abewiase metumi aidai ahwe no nti nya de bia wontwantwu bia ba de ebeba makoto asem abamma medi koto ho akoniaba asa nti wo de koto asem bia enim na court asem enim mebisa se woni nipa no wo hoyi mu mienu mu ntem asem o wodi epie no e ba ne sa ebe oya so odi sa asem ne pi se menene ni hobio dia ne hwi mfa me ho onu so ni bibia mfa me ho biom na odi pia bonte mfa me ho se so far as menim se ade asem a meka no e ya truth no menene ni asem court asem bia ni asem we mu ebufuo bia ni asem we mu ade oni na date da so ni na date da ade oni obi date ya eye bone sanya bone sa o si o de asem ni be kokota na che se o pese on ka ne kasabo on hye ne yem nti na o hye da se o de asem ni be kokota asem we court asem be ne wo hu court asem bi ani me de be ya me ya pa sem no wa share me secret pa na wetumi ayi secret na beto abonten a o ko pe na nkofo tenten o masa wo so ebe ya me ya papa ancho kra mint me pie anasa ada se metu kwan kra free Ghana akọ amafoforo so ebe me ya papa because bia na asem na that time bo wa mane na man ko radio so anko ka asem na wo radio so
so bia ntie masem na mbo wa me no hwo ho mbo na me ka masem kirew na ade masem na pie bia na asem na ade pie na masem hia example say bia me yale na maka masem a kirewa odi be chimachima obo ho yale kompese ni nua mpo be hu say bia o ya na be mo ni hyede mpo be hu so yale nti so obo wa mane so do na waka asem na kirew nti e be me ya so de me masem epi abonti na obi na mpo aka sister we mpo say na etie wagumani mas nti e be me ya emra awarefo pena emra eda ho a se one obi one ne wo bibi na so de pia eno no emra na etime chichire no se obi nso ewo nchen a na se opese ono nso ede kɔ a wata se obetimi de akose bi o twa ntro na enya no kra ewo ma Adom Trotro 37 lorry station omanfo akire omadwene no me a medi mate ewo car mu no se car no eye ma mate no eje so se